mi hring te hi tuitel lo kho sa theilo kan nia kan taksa mun za thena hun som riat lai hi mi thiam te chuan tui ni nan soi ani suta tang chuan tui kan mamo zia chu kan hre ome kan nei le in ba ka ni tin kho sak rel na tui kan mamo a chu ti lai chuan mi hring kho vela kan punze la wangin thing le mau nung cha te kan suata tui in tur thiang lim niang tha ra mu tur hi kum sa ni somnga phei chuan mi thiam te hian kan van le do ni nan soi ani chu wang chuanin Mizoram ma po kan tlom mai po lian ber Central YMA te chuan mut mo nar mo ron nei chhotan ta sang ni som pakhat YMA General Conference scholarship nei tuma khan kan raman tuihna te Humhalh om sa te ti pun ti kum thupui kha kumpuana sang ni som pahnih kumpuana nei anon rel ta chumi nu sang ni som pahnih October ni som pariata chuan PHE kan ti mai Public Health Engineering Departmeent nen thodun na thuthlung an sai na na sat takin tu tang chuan tuina Humhalh chungchanga tan an la chhota tuna hian chung lawmman lo dong na sa tumnga lai mai lo dong Central Group YMA te tin tumli lai lo dong Saitual Group YMA te ba ka tumni lo dong branch Leng branch te tin leng te pe hi chu national award dong tur thlan an ni nge nge chung kan kom na ba ka chuan PHE an ho tu pa ber engineering chief engineer Leng Branch kom na te lo clear hawangu chi bai ule he ka bula hian PHE an ho tu pa ber engineering chief engineer Leng Branch mo ka bula omani hi YMA le Hemi PHE lampangina tui Humhalh chungchanga an thodun na kan kom nok don ani ka bu chi bai le ma saverin chi bai le YMA nen kan khe tangin tuina Humhalh chungchanga in thok du da nia Hemi nu in thodun nu hian tuina Humhalh chungchanga hianin mason na kan nei ni hrem o nia isayang chuan kum sang hela som pahnih atang khan Central YMA tenen hian MOU kan saina chuta chuan bul kan han tan na Central YMA conference a hian khati lampang thu te kan soya tin group conference a te thu soina te arem chang kan office arem chang ten an nei thina tin khatianga awareness campaign kan han nei chho nuwa khan ati chaten lawmman te mayang an incentive angin lawmman te kan han siam ta a chuta chuan a feedback te kan han khoma kan han ena rinain thu lo soi thakhop maya nang mani ngai po in han kal to in karinga Central Group YMA te khiti thapol tak ania anni ti dang khi enton tla khopin ka ria tunma NLP tunma ami anga khan king chong tlai te tual te ang khinga te po khian an lo man lo la a mimalin ram zau tak sap thei chin na tur ti te khatiang khan lo ne ya maro chu ti pui thlin ni tak si lo khan ram kha chereu viau moya chu chuan an mani soida ngein an tuihna te ati claim ta ngon han thia khan chimi chu tuna hian YMA le VC te tang kop khan chanan han la a mimal ram anga an nei to kha an lak let saka chu VC ram angin an han nei let le ta chu ta chun YMA te in thing phun bel te tin a phun bel lem lo pon amaron cho Humhalh ki lo khan an han ti chawa ti khian tuna khian mo thatak angin an chuak chho le a thala December January vela tui khur te po kang thina kha tuna chuan March April te po tui kang lo an tia khi kan hlotlin na pakhat ke poina mit nge ka han mu to na munania tin he khotlang lampanga hian kang mun khumi lungdar thanglok khumi te po chutiang deuh tho chuan an tia an ngo an tuihnar a khan ngo an siam thale ta ni tuna khuan an ni po tuna kan soyang tho khan an tuihna kha
alo ba ngai le ta ni December vela thawh a khan tuikhur choi turom to lo thina khatuna chuan March April a po kan tui hi kang to lo ve an tia tin kan tui lak ngei an mani khota na tui kan lak ngei po khu a tuihna khu aron ziam ta viawa kan buai ta lo khopin kan ria hemi te pan hi kamita kan hu te chunia mara chu mun dang tam taka po khating ang lawmman kan han siam nuwa pakhat na la ho te hi amuna ka kalchi lo ka sei ngam lo wa amaro chu an chanchin kan ria ta hi chuan tuna kan sei Central Group YMA le kang mun YMA te ang tho khan mun tam taka hian hlotlin na kan mu ani ram ngo chere uzel lo nan e forest department ngal ti mai thin environment forest and climate change department ten and hian thawh na kha in nei kan thria ti lai kha min thil zau them o nia thawh na central khan hemi climate change a hian an mani forest department ka ti mai la kan fiat thiam tlan da nang ani khan nodal department ania chuan an hnuai hian ke ni hi water mission an tia chumia chen leading department in minda an soidan ka leading department min ti deuh khera chuta chuan in hemi national green tribunal hian climate change a hian thunei na sak tak india ram pu puya hian an neia chuan eng tiklai nge an ron ena eng tiang takin nge an ron ti chu kan fellow na kan lui pakua te hi BOD sang lutuk in an ron mua heng tlong te king chite te po hian te tui kual lui te po hian tia kan lui tam taka kha ti fai turin tunan ma kan la turin min ron te ma kan lak lo phe chuan state sarkar hian poisa tam tak choi thei kan nia chumia chuan kan department hian kan officer te tu te mo in an tui chawa chanan han la tuna hian chutiang ang malak na bi ga chuan tlongatan hian project siam me kania kan han siam dan tlang puya chuan a project a chu khua in tlong lui a thli thei na khua zonga kha kan han identify cha khami khua atanga tui luang lut akhan atibol ho ania kan hria da wang khan septage kan tia hemi septic tank ang din chialo kan ek ina kha athli lo luang sok pita lut chin anga kha sok pita lut lovin kordek chuak turin kha ek ina kha kan ek thlia kha kan lo ti fai kan lo ti thiang hlim chu biodigester antita tham biodigester khanin bong ka tangin kha shika kha kan chom ta chuan asisel tok to ni ti kan thria da khan khami ek ina khan kan zuk da ta ekalo ral ta veka chuan khami an ek ral na nu thli tui ron chuaka kha chu ni china kan soi BOD a kha niam tak ania lui po fin se ti bol ho thamlo ang chi a kha ni ta chu tiang ang chu khang zong khua tlong thli thei tura khan project tuna hen kan siam me ka tiang ko chu atame mi re asoi mai them in identify a bor ve la bo som ni le ti chun ni ka ria hemi a tlong dung zong ami kha a chia chu ka lo set ta mai lo amaro chu khang ho khan kan siam tin bol hlo kan pai dana po khan bol hlo song bol thata ti ri ro la kha chumi deep ngani project a chuan kan ti delta kha kan malak na pakhat chu ni tin mun danga hi chuan project DPR taka kan la siam lo chu kan thelu ta approval ro hi chu kan la mu chi lo wa chu kan malak tum da na nia tin lui pakko danga te pa riat danga te po kha khati nga malak chho zel kan tuma forest ho nan hi chuan kan in berenga
Mizoram ma khu tam mang reng view me ta suanin in tur tui thiang lim in tur hi ko engzan nge pek the tin pa chhop engzan nge in la nei ti hai soi mai them nia sei thei atin heta po hianin kan sei ma sak du mai chu record hi ai nang lo thei kho maya ke ni chuanin mihring chen na sim khua kan han ti ve ang hi za sari som ni Mizoram a hian PHE ang chuan kan pom dan ania tin village pa ngai VC ten an en kol ang hi chu zaruk som ko pahnih angin ke ni chuan kan record a chu water supply hi chuan habitation ang zong hian kan kalavang hian habitation za sari som nia khan khozan ni hi Central Sarkar in adan siam mi pakhat tin ni tin liter somnga panga dong ti anga khan khozan hi habitation zan hi nei to angin kan in recorda chon abak zong zanga som ni akhachu tuna hian kalpui me kania tin khatlaya khanin kan sei du chuni kum atang khanin kan prime minister hianin thingtlang khuwa zong zonga hian tui connection pe ku vector atia chu tuna hian kan tui lak nen chong kan kal kopa tin khamia khanin priority kan hanin pek dana po khang tui mutha ho liter somnga pangani khada dong khuwa anga kha connection chu kan han bul kan han tan ta tin khami pa khan ala nei phalo liter somli klingto liter somli mi pakhatin ni tin mutlingto ma se somnga le panga la phavelo ho khan kan han in sorbing boka chu jal jivan mission kan te JJM Hemi in a guidelines apo retrofitting anti maya khatla ya khachu an tong kama chuan liter somli atanga liter somnga panga mi maltina pek tur khan khamia kha tun sang hi somni le somni pakhat a hian ti vector ti ania somni pakhat ni thum ni lia khachuan khang khalang to turani lawan tia chu kan malak dana nia kan kal dana chuan acha sa kha kan du sak ang an ni ma deuh chu tiang ang ani wang chuan kan record po India rama hian a tha a tun sang hi som pakwa sang hi som hia khan cross som thum pakwa kha apa ngai anga minon pe kan nita ma se kan connection kan pe thada wang khan incentive kan ti maya abi ka lawmman an yang chu kan ti thadwang lawmman kha cross som hi pariat point som pariat kha minon pe dal ya maro chutuna hian sarkar dan pa ngai angin sanction finance ate kan deal meka kan lamang chilawa chu tun kum tira hian kan manganga chu chuan tun kum thar sang hi som ni pakhat kum akan don tura kha chu ati boi chu lawa kin hian ram par vuna chakwa emyai ro mei kara Hemi khozol group YMA hoi hian branch eng zat te om hemi town area kan ti lo atha deuh te ko la nge la berin group ziak hian branch a hian ti te kha mian khil ko sata che ole kalome khozol group YMA hi group YMA Mizoram apolian ber pol kania branch som ni kan oma khozol khopui chunga hian branch som kan oma khozol khopui pon a hian branch som anong boka ti chuan a hlaber hi khozol atanga kem somli le paruk vel chi ania chu ai du zol khwa ania ti chuan sota mara o chimlama hianin tualte ania marlama ai du zol tiang chuan chimle mara in kho phein ti chuan khozol le chevel nen hian kan group hom chung chun ani taksu lo me adot le chon kan thu pui tur han lu ti la puro siama han zot ma sala ti chuan in du lein lo tuin ni anga som bi kom chong ani hemi
in Tuihna Humhalh hi engti ka lai tang khan ngei local pui to PHE le Central YMA ten Tuihna Humhalh an tia sang ni so pania an ti tran atang khan in tran chau nge ma lama te in lo Humhalh ve to ti lai ka kan khredua le chiang de hle kin thu a bul bal de hle ka train kan soyanga khozol tuilak na tur hi sang zako somsari le pariat khan chongtlai le tualte inrina changel lui hi changel tui hi PHE min lak sak to a sang zako somsari le pariat atanga huninga mochen khachu khozol hi Mizoram kholian pola po tui nei thakhuwa in ti in du tak khuwa kan ni entiklai main tui a hian har sanna kan tok lutuk lo amai ro chu hona local zela har sanna mi hring lo pung pia lama kan tuila nar te chu ram hason na ina kentel a khan aram nei tulamin anti chereu chho ta zela chu mene wang chuan tui thakhuwa tui niang nar khuwa in tia kha tui har sa taka kan chan ta ni chu tianga anita ka wang chuan in YMA ril ruwa he tiringot thi chuan a fel down lo beti in PHE den an tlang in ma kan lata atak taka ma kan an lak tak tak hi chu sang ni le pariat ta tang khan ani enga te tui kan har sa tak tia tang hen tran ta ila mi hring kan pung chak chu thu khan ni se kan tuilang nar ram attachment area chu saz go sam ko le panga NLP bultan khan attachment area ram ngo tha zong zong chu mi pui NLP mala na tan the zo vek ani chona chungram tha zong zong kha wa dar vek ani te chon NLP atop nu po khan chulai ram chu mimal kuta alu laklo to awangin sang ni le paruka horticulture technology mission noya sap theian chin khan solai mun chu sap thei chin na atan pek le ani kan tuilang na ram zong zong chu a fil vek mai ni PHE tenen theihtawpo kan han chhuat chung khan aram nei tu tual te lam khan malak tak tak har san ti to chan chu mimal kuta ram kha pek zo vek ani to wangin chongtlaya te kan han ko khoma chhlui te an khotlang hloi tu ta tan kan siama chang le tual te kan tia khatia horticulture mission noi sap thei chin a hlo cham ta ka khan rem chang kan lata ni mimal khuan en kol la ya po khan thing kan phun mia me mai ram ruak angai kan phun mia mai a chan zo thlai bul het kha big lo wang ti chuan chu tiang chun ma kan la luya sang hi le pakwa khan po ni se lai mun hi a khomi puite kan min ma sak lo chuan a hlotling tak tak zo lo bang kan tia Central YMA lama changle an mani PHE lama tangin mithiam pakhat ve som chuakila ti chuan awareness campaign biang takin ni an kan tualte ya te kan van ya chunga chuan PHE lama tangin tuna SC nita pudu kima an local ke ni lama tangin tuna kan GS nita hi doctor tlong te hi khati lai chon science and environment han chairman ani kha ke mani lama kan mithiam nei ani kan la cha chuak bokan ni pahnih nen zai thiam te hruain a khono tin kan va be ta chu tiang chuan na satakin awareness nen hin kan be ni ani le ador len kal leila tuna in ti make it sai sang hi pahnia lawmman an siam tala ama sabe rahat pakhat nai lata som pathum le som palia panina le pathumna som panga le som paruka chu pakhat nai hanal le aka som pathum khan pakhat na thau kan he mi li sai chu pat ani ai poi se khati lai kha chu
song pathum hi pahnih na group PHE Hemi eng lo ai chuan mo ai po chu ni sela tun kuma hianin project am Humhalh dan hi tin nge in kalpui agenda te in nei nge thì tun me hin nei loi kum bul alani march alani chawa tun kum chu hian at group na tla ka moi emo tiang chi tiang ma chopin nei lem ti lai kha thil them ma chop lai hi tuna tak hi chuanin kan dari lo wa a chan chu lo ting tho khata kan ngai to ni tuna hian tuna amuna po vakalila aram so ango de thu to ni am hunuam to ma chu tiang bang chuan mun khat chau troi Humhalh ani me mun tuihna hi mun za dang in Humhalh o a group anga kan che tak tak na chu mun khat ani noi a tuna kan Humhalh kan tuitlan na ra hi chong tai le tual te nen kan pathuma kan tuilak na mun na nia arama hi ti chuan hemi hi aram tak nei to hi tual ten nia an dai ber tu khuwa chu chong tlai ni thunga tiang chuan an ni pahnih na an tuitlan na nar omna ani ve tho boka wangin an ni point thei to pan chhuah boka abran changpon group anga kan vati ba ka hian group anga tia pon ni pon tel zel thowa chu wang chuan tuna hi chuan a group anga helai khozol atanga vati vaka kha keimani tan a hlotin deuh to wang khan a tuna chuan a branch lamte chongtlai le tual te te an eng to boi ti mai tun ma ai nen eng to ni khatianga kan chet lak na le tun ara kan hu a tho chuara kan mu to wang khan tiang chuan an mani kuta khan ao ka da deuh hlek to keimani group ang zong chuan ruam man na lian thame mo khatianga ngai tu na kha kleminan chol deuh ria tuna keimani a chuan malak na tur dang chu ruam man na nei sa a chu kan nei thowa keimani khozol hi mi pui te kan lo pung zela khopui an lo nia tinga chuan mamo na asan zel do na wangin ti in ti chuan PHE atangin pumping min ti sakta ni kan sarkar masa kha atang khan bul tranin tuna po hian na thokal me kania la hon lo ni ta ni chumi ya chu tui chang lui pam mania tui chang lui kan pam hi akam Humhalh alui po kan Humhalh lo chuan nakina keimani khozol khopui ta na la poi tur thoni wangin chu ruam man na thui tak siamin village council a po Humhalh remti puina kan dil me ka tiang chuan kan dil na hi alakal me ka kan wai par sun lenga swatang lam tuang song le ting tin rin parina bo Hemi Saitual mun ram vela in tui Humhalh kha chiang deuh fek fokin koi lai hun tenge ti hamin thil them ma sai ne Tuihna Humhalh ham ti hian hemi kan group huam chunga kan branch song tena ami pui tena kan nei zong hi kan Humhalh chu ni maya branch te pon man la abik takin choi tlang le chalfil tlang hi kan tuilak na nar ten nia tin hemi Saitual Greater water supply scheme hi an tho mek an tho zo tak kan nei mek hemi tuivol nar a khuanin gravity pakhat lak tel ania chumi po chu nei kan Humhalh boka kan branch kan thingtlang lam temel town pon lam panga kan VC te poit lama hian kan thawh puya tin hemi chungchang kan malak na hi chuan bulbera chuan PHE Departmeent ten hen kan thok ho thina nei ani Saitual Group chhhuahin branch za nge YMA branch yom branch som pang ma town branch zain branch ku ania town pon hen branch pakwa boka ni taksu kun thnem angrang ni chu nang mani ko pola mo a group pang te so in Tuihna Humhalh lama te hian mai lo la to sa thwin nge Hemi Central YMA an ti nuwa mala chau nge in ni ti la ya kha thil them hala na tam tak kan lo nei to Central YMA na thawh na thuthlung tian ti ma po hian kan van ne ya hala ya PHE Departmeent na department head lo om thin te hi YMA tak vek man nia ha pu zo te phei chu group thlengin kan hruai tu zinga lam chuan an oma ning herin hruai tun nia kan chet vel na sang kan tuilak nar zona te YMA na helam ko ke kan pe na sang hian khatianga aram pum huwa pa tho ho na om ma po khan kan pen ho tha khop ani chu
hei record alan dan som pathum le som palia te group ka pakhat na inia som panga le som paruka pathum na lo nang kain la le ve a som pahnia I chuan in la lang lo nge ni hetila hianin ka khelawa kha lai poka in soi kai chuan an soi lut khati lai kan ti dan ki som pahnih a kha chuan an en dik na kha kan lang phalo ani mai te kan humhalh lo ti na ni lovin kan humhalh reng thawa kan ti dan ki tlang pu hi chu catchment area siam ani ya catchment area hi VC te ne PHE lam te ne a chin hemi chin tuihna ina ange ni kilometer chuti zat bial ti ang vel ten kan han humhalh kha lo vat pal te pon oma khang te kha chu police a te khe siamin action in la mak action kan la a tin ni kum lok te pon an lo ti kang pala khang te po action kan la FIR te kan the lu ta akang china khan thing forest atangin thing triak tam tak la chhawin na tlangin kan phuna en call file apo hi group in kan na PHE te nen tang kop zelin a chang chuan a hu ho dewa han kal te tang chuan tlem deuh te pon na tlang ne kan bei a theihtawpo chuin kan bei thina ne kan thing phun te po pui thing tlang mi pu chuan ta han nge soi dui nei em khi trôi tlang lampanga enai Saitual town in kan tuila nar khi VC malram ania memal hun ma lo nei to te pon oma khang te po kha mun then khat catchment area chhung mi chu an VC te ne na tang tlangin an huna kha mun danga in thak thenga khalai mun kha tuilak nar ania wanga chua san turang zong te pon VC te nen kan in dor kan in dia siam rem te po kan ne chu tiang chu department te nen tho ho na te kan han nei chhota ka phei chuan kan kalvel na sen so te hi kan lo ti veng hei chu an tia department nam ten hela kan department officer nei te an fakom khop mai heng kong a hian hei kumbul march chawala nia tun kum chungin malang na in nei tem tin lo la nei lo po la meeting ate agenda ate tui na humhalh chungchanga kumin chungin project bi ka bote in group chunga branch rang hanin malak tum dan te om tem la chuan ni kan branch kan area kan branch sang ten hena hian ati lampang lo veng film khur tur deuh te le tin kang mei ti chuak lo tur ten ngel na te kan in siama tin mali branch wa heng te hi lo bo zai turin kan tia tin ke mani po hian in atul rem chan hla chuan ten kan tlan mai zela kan ho tu te hin fela kan soi tu te hi ni hi motor nei ten ne poka atul hla chuan kan han tlan zo katin abik takin kan PHE lampang kan ho tu te an fel khop mai ka tia atul hun huna hian ten malak ngai nang chi ai chuanin anon tok ve zok thina ni chuan a branch mal angin mani ria thau veng turin kanin cha chu chhuat te kan han siam ve de wa chu tiang chu kan malak bang tlang pu chu ania chu ba kha khumin bi ka tan hen conference ro re la tuihna humhalh ai na sa ko tan lak tu mani ma ro chu hei kan COVID-19 chungchanga wa hian kan ro rel tum te po pandal te savek to in kar le a khom pui tur khi kan nia kan thul ni sam ni panli ni nga ni ru khom pui tur ania chu kan thul ta se kan thul chung pon ni hi chu committee ma sa bera bo zui turin ma chok ani me kan ni na humhalh po town area hi in engzat nge in nia tin in tui na humhalh nuwa te chuanin ma pon ka kha chung lo ka le tui hi in hiang nar thaim alo ho dan hi kar khada eng tin nge ti dan ti lai vel te kha min khil them etla hian hemi tui pom kan nei atang hian tlem chun kan hiang har tlem han tila ama ai chun hiang har tak chu kan ni kumdang akha chuan kar khata voi khat kan sem ro rawa hian liter sang khat poi kan in pelei te lo connection pakhata tin public nimal chung kumal a hian trin nga te trin li te trin som te kar khata kan sem lai tu na chuan trin som nin kan sema tin connection a point liter sang ni te sang ni zanga tin kan sem thei ma chu kan som so ai na kha in engza town area hin a ve la kha a chi ni lo pon in sang ni le in sang ni zanga zar ti bol vel ni protection nei deuh vek
anh đi nghiệm nghe ni chia về connection hi chân vì ai tắm về gì sang khát lệ zani zathum bor vel ni karing tuna takhem anh đi chú anh đi lệ hey tlang dang mun dang sai tual tilai lâu con anh lâu en don ta à tilai hian in clear tu lam mi pui te na cha du mo Hemi Tuihna Humhalh hi branch sang mo group dang te pona lo ti ve zel chi ani em a hau tak viau nge ati lai bor vel kha mi pui clear tu te lo ngai thla ka tan a thu cha amo in nei lo nem kan sai ma sanga thian te pon nei tho tu ra ngai la ni Tuihna Humhalh chungchang hi apoi mo khop maya kan ram hian ama mo in ti siak na tan po thil thatak nin kan ria hei tuna po hian mi pui po kan thang har to viau in kan ria kan che vel kan branch hom chunga po lema rural area lampang dewa po catchment area hanti pi lampang thlengin tuna chuan mi pui than har na wangin catchment area zau zok ten pe a twin som panga mun hi Tuihna Humhalh na tan hanti ten oma hatingan khan tin keima poina kalo experience ve dewa chuan kumnga kalta vela tui second nga twin a khana khan tuna chuanin second som panga vela khat dei to ni khateng khan e wan kan Tuihna te kan Humhalh lo chuan tuna changa rei lo te ram khoro kan siam man ti te lo ma tin chumi na ken tel chu environment hi keng telin kan ria kan ram aro mai tur ve na tan polo changkai khop maya Tuihna pialama ram ngo siam te hi kan ram hian ama mo le ma hei ran sang group sang po hian ti fekila chuan kan ram hi tuna hian anuam nge in kan ring dewa kha kan sei du lo kan ni lai gar mi pulak phak zuala vice president ni lai oma ala ya he pu flal ro diga president oma apia bera son la zai than chungi tezer boka ani ho na he Tuihna Humhalh chungchanga zo na te kan zon don ni anai ber tran mela ku fa ka hen zo tila ama sabera chuan Tuihna Humhalh li eng ti kuma train ye leng khuwa hian Leng Branch YMA hian lo mai lo lak tran ti kan kan them sang ni so pakata Central YMA le PHE agreement an thawh nan an siama man la tran chawa chuan share chipa training in Tuihna Humhalh chungchanga kan ju kala ma roi tu te chu rang chon Leng Branch hian Tuihna Humhalh sub committee kan tina ma chi rang in gan la chawa zirlai sirtirin kan theina pia Tuihna Humhalh lam kong zo turin ganin ruwa mana thei patop kan chua chawa kumtin ti hian zirlai zirtira sang ni som pakhata tang kan pe chho thuina ni ani le kan president kan zol vela YMA bi ka kha hey Saitual le ko zol te pokaron kom to ni chu group nia group a khalin branch som ti te no ko zol te pe chu mo Saitual ka branch som paret velan nei ka ya an tam tham vi me a hom sin po za nang ni chu ab dangan da lo dang le ta branch lo ni ta le nga hian YMA member exam nge ti lai ka mi khel ma satem kan branch dang lo ang dawin membership fee kan pek dan te member ka in pek dan hi adang deuh hleka YMA member a in pe thei chin kan dan buina soi angin kum som pali chin chung lampang ti khani a chuda chuanin khothen kata hi chuanin MUP an lo oma MUP member te hi chu in pelem lo ten na keni branch a ero hi chon MUP member role po kha branch o pavalai kan ti te thleng po khan member anin pe thina ti chuanin kum som pali duai lampang a hi YMA chang kan din le ta boka ti chuanin kan vaya member hi chu member zanga bor ve kan ko ngai to son member in thanem mang nang view ni mo chu hey da record scan muang hian sangi so pathuma branch speaker han pahnih na in sangi so paruka branch speaker kanin
pahnih nei ni bokatin sang ni som pariat som pakwa Central YMA na lawmman a siam akan pathumna branch a in ho boka chu lawmman po chu tilai ei lo poi lawmman in karinga ei chin sia chin poka in ti tha thokat viak we in tuihna Humhalh dana kha min khil ula tin a dot le chuanin mun dang dang Mizoram mun dang dang he thil hin lo clear dona mun dang mi te pona an riat theina turin tui na Humhalh na lai mun te kha chiam fe pokin min thil them rất chơi nga zir lai te ruta kan zir tir ba ka APJ Abdul Kalam message sang ni som saria thil lo thleng tur tui har sat na tur tui har sat tur zia kan ton tur chi hrang hrang te kha tiang ho te kha video te kan en pui thina projector ten kan en pui anu pang ti chuan a projector kan nei ma phei chuan kan rem chan lo phei chuan TV lian te kan choi phe ti khan no pang kan thiar pui thina chuan catchment area hi kan tuilak gravitation a kan lak hi mun nia kan le i lungdar kong chunga son chu anara son sei angin kini po contour trends kan laya tuihna hate tuihok kan kal ral mai tur tle ma han chen dina le chung rila lu theina tur khur te tak te sei ji jet a huna rem chuan a sei dewa huna rem lo chuan a toi dewa tiang hang an lai chik khrupa tin thu da saku thing khel tlak lam dewa khuan tui thade mai kan nei boka chu zau tak mai catchment area pum de thoi ngan laya tin kan tui khur thabi visual de khur thar khulai kan kho thang lam panga khuan na boka chu mi nar ju kan lai vek boka tin khur pui kan than mol kong noi te kan lai boka kan VC te nan kan thok ho tha ka soi angin soi thin angin VC te nan hian eng kim ti dun nu pang maya eng kim ti dun hi kan ni a malak puan nuam khop maya ni zain lo mangin a tha thon ngo tan ti te po kha har sa ve thina thingtlang a phei jon lo nei mi te kan ni loma tha thona han na tlan te kha har sa ni zain lo mang ten tuin khur ju kan lai tam tak kan lai ni tin kan sei zona chi lo nangin kan titlang lo lo ma kan tuihna hi a ma ai pungin kan ria sang ni som panga chhovel a khan khorana tangin an ron choi ngai lova sang ni som bruk som pasari chowa phei jon tui fi te kan la chu khal turang che te pick up ve ti nang hi a tripin an ron tripa khorana tangin a tripin pick up tripa cheng ja kan lo la gate fee gate duty kan ne ya gate duty kha nei thai te kan chora ti khan VC te na kan malang nain LDC na nen kola Land Development Committee na nen kola chu gatekeeper in ti khan fee lo la zela kan fi kling khom ringot po ni kum ma sa sang ni som priya ta phai ka chuan sing hi sa ma chuang kan hmo ni dei mot tui tagin lo ngai bu tam thlen chu ani le branch YMA angin ti khanin tun kum hei mars tha chaw la nia kum tiak te pol ania tun kum chung hianin agenda emo project a mo hemi tuihna Humhalh chungchanga branch anga tla na mo school no pangte ne na thingpun tiang chi mo i agenda mo ma chhop te in neim nge kan ka soyang khanin a lo thing khat to a monitoring en zui chaw hi ni to en ti tuihna Humhalh chungchanga hen nè a thawh zo chu hi chu a om hau lova ama ro chu hun rei takatanga ma lo la to kan ni wang hian kan tui khur ngo te kan tui khur lu te le kan tui lak tui tlan nar te hi ango thaviau to maya ni china kan han soi khodang poina an ron choi thin kan ti te pe ka chu ngo tak tak ani to a en kol ven hi ma khani to maya ma han la ka thing han phun bel vak ang chi te po kha atul te rem lova tin chu tiang pokin tui khur tui kan ne ang chi te po hi ani deuh vek maya han en kola han ti bel vak ngai lem lo ven him na kha ni deuh ber to maya tin chu ti rol chon a ven him a po hi a hau tak lem lo mi puite kan tang tlanga
tiếng lampang hian kan har tlang viau mai a chu wang chuanin tuikhur lu ang chi te kan tuilak na hnar ang chi te hi kan za thiam viau to ma han chhop em khati zong chuan kan nei lova amai ro chu kumtina kan ti dan ve thunga ro chuanin hemi kan tuikhur tlan a hnar ate aron nimina aron zap lutuk turang chi te le tuikhur han hi fai sim sim na tlang hi chu kumtin hi kan kalpui dan pa ngai ni sim sima chunga chu kan ma chhop deuh chu ni mai lawm chu tuihna Humhalh ve lo ma la ve lo te po the nia YMA branch te hei hi branch rang mani tuitlan chungchanga khotlang lo ziom theina ani ni alang tlat mai chu wang chuan branch lam te en ton tur emo thu cha du te ni em a tuir lo ka soi tong deuh khan YMA a hian Tuihna Humhalh sub committee hi dim vek sela YMA branch tina hian chuan theihtawpo chhuah sela VC te nen thawhin khotlang mi puya zirtirna tam tak pe bok sela chuan Tuihna hi Humhalh ngai tak zeta ni to a man lai kan no pan lai tui tai pu na po pu to lawa kan thiat phak ve me a po no pangte kan nia kan thiat phak le ka tui tai pu zur kha om to ngai lawa chu tiang vel kho vela cheng kan ni to wangin a Humhalh na ko a hian theihtawpo chua theu turin YMA member zong te an cha du ni u tha tak min pe kan lo me So place and shape on,